Bashiki bacu turabaye ikaze muge kuvyagire rero ibirori byose biratanguye. Reka dusabe umukozi w'Imana pasiteri atanguze ibirori. Kaze pasiteri Gobert. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana ukomeye, twongeye kandi kuza imbere yawe.
Mana tugushimira ukuntu wabanye natwe uhereye mu ntango z'ibi bikorwa aho twaciye haba ku rusengero aho twagiye gufatira agatutu none aka kanya tugeze hano kuri ino sare wakomeje kubana kumwe natwe Mana wakoze rero turakweretse buri bikorwa byose bigiye guca hano kugira ngo uze kubana kumwe natwe icyo twimuje ni imbaraga z'abazimu hano abadayimoni ntibakagira ububasha n'ubushobozi ariko duhamagaje imbaraga z'umwuka wera zibe muri kino kibanza ingabo z'ijuru zongere kandi zitugote uze kubana kumwe natwe Mana uhereye mu ntango ukageza zirangiza turakweretse ibyo tugiye gufatira hano bikunde databuja Mana uze kubihezagira ndetse n'amajambo aza guca hano byose bize kugenda neza n'Imana dusenze muri bike byinshi bikorera ubuntu ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka dusabe abatambyi bashyirako akaririmbo ko kwakira abashyitsi. DJ koresha umwanya